As you all know, or at least all of you who have disabilities or work in the movement know, people are constantly saying, well, that's just your impression. That's just one case. That's just one thing. So what we're trying to do here is collect a lot of information that enables disability organizations to be able to say to governments and to the UN that in fact we know what's happening to people, and it's not just hearsay, it's really evidence. It's evidence and it's scientifically collected. We call that, and I'll tell you more about it a bit later today, we call that monitoring individual experiences. We have a method for doing that in which we do interviews. It's called qualitative research in the language of those who like that kind of language. They're interviews of people with disabilities by people with disabilities to collect information about what's going on in their lives. Znači, društveni problem, to je u stvari, po tim podrazumijevamo to da u društvu ne postoji dovoljna svijest o značaju ravnopravnosti osoba s invaliditetom sa drugim osobama i ne postoje servisi koji omogućavaju jednake mogućnosti osobama s invaliditetom. A pod individualnim, to je psihološkim problemom, podrazumijevamo u stvari nedostatak samopouzdanja kod samih osoba sa invaliditetom. Dovoljno. Zašto mnogo faktora utiče i mnogo bi se mnogo toga reći. Pre svega, pa dobro, prepreke koje je društvo pre svega nesvesno kreiralo. Počev od arhitektonskih i prepreka u komunikaciji, sistemskih prepreka, predrasuda, nedovoljna uključenost samih osoba sa invaliditetom. Pa evo, mi smo otprilike slično ovako. Bazirali se na dva aspekta, isto tako društvenom i individualnom, to jest, kako ste rekli, psihološkom. Pod društvenim prije svega podrazumijevamo stereotipe društva ili predrasude, generaliziranje određenih osobina. A pod ovim individualnim to je samosvijest same osobe s invaliditetom koja je suočena sa tim predrasudama, nedovoljno osnažena, nedovoljno ohrabrena da bi se mogla suočiti, kažem, sa tim predrasudama. Normalno da je time samopouzdanje sve niže i izbjegava u stvari na taj način i sama se aktualizirati u društvu i zajednici. Mislim da su u suštini, ajde kažem, dva problema. Prvo je razni oblici diskriminacije za sve kategorije osoba sa invaliditetom i kad je reč o fizičkom okruženju i društvenom okruženju, a drugo je nedovoljne mere, pozitivne mere koje vode ka ravnopravnosti. Znači, s jedne strane imamo problem diskriminaciju, s druge strane je problem nedovoljno tih pozitivnih mera koje vode ka ravnopravnosti, koje vode izjednačavanju mogućnosti u društvu, u svim oblicima života. To je, mislim, ključni, ajde kažem, problem je ta diskriminacija i nedostatak tih mera za ravnopravnost. Druga stvar, odgovornost organizacije osoba sa invaliditetom u smislu predstavljanja svega ovoga. Pa sad vi donesete zaključke kako god, ali lideri bi trebali da se zapitaju kako i na koji način da se malo više aktiviraju. Osim toga, predsednik, predsednica, kako na koji način da to predstave članstvu koje nije u onom najužem krugu oko njih, već u celom okrugu, u zavisnosti od organizacije. Je li tako bilo? Zanimljiv odgovor, veoma zanimljiv odgovor. Hvala. Naša grupa je zaključila da je nedostatak informacija osoba s invaliditetom o njihovim pravima jedan od razloga što ne znaju kako se zaštititi, a i osobe s invaliditetom za koje se može reći da poznaju svoja prava, često ovise o zlostavljačima, pojedincima, uključujući članove porodice i institucijama,
A drugi problem je zajednica koja je daleko od inkluzivnog društva, kakvo svi mi zagovaramo. Во нашата група сметавме дека е најдобро да зборуваме за односот на родителите кон своите деца. U našoj grupi Da. Diskutovali smo da je veoma važno da pričamo o odnosu roditelja prema svojoj deci s invaliditetom. Така да, како ги третираме ние нашите деца во нашите семејства, понатаму ќе бидат третирани и во друштвото. I onako kako mi tretiramo svoju decu unutar svoje porodice, tako će ta deca biti tretirana u društvu. За да се намали самата дискриминација на децата и на лицата со хендикеп, родителите би требало да ги третираат своите деца како равноправни членови во своите семејства. Kako bismo umanjili diskriminaciju dece sa invaliditetom, roditelji bi trebali da tretiraju svoju decu sa invaliditetom kao ostalu decu bez invaliditeta unutar svoje porodice. Треба што почесто да ги изнесуваат надвор, да ги запознаваат со околината во која што живеат и со остатокот од граѓаните во околината во која што живеат. I decu treba upoznati sa susedima, sa komšijama i da se izvode napolje, da se ne drže zatvoreni u kući. Треба да бидат пуштени да одат на училиште, во нормално училиште, каде што одат и нормалните деца, нормално се создадат услови за таквата A работа. što se to normalni deca? Добро, да, hvala, да, hvala. да. Dobro. Znači deca sa invaliditetom treba da idu u redovne škole i da se druže sa decom bez invaliditeta. Така што децата без инвалидитет би ги спознале своите другарчиња и би создавале услови за нив во самата средина во која што живеат. Нормално за ова би имала и пластичен пример да ви кажам кај нас во Велес што се случува, доколку ми дозволувате. I deca bez invaliditetom onda, kada imaju dete sa invaliditetom u sklopu svoje škole, onda prihvataju drugačije, onda se zajedno se druže i drugačije to dete sa invaliditetom prihvaćeno od strane društva. Во нашиот град веќе се врши инклузија во редовната настава на дечињата во основното образование. I mi radimo inkluziju dece sa invaliditetom u osnovnom obrazovanju u našem gradu. Се вработуваат дефектолози во основните училишта. I zapošljavamo defektologe u redovnim osnovnim školama. Така да не би сакала да одземам повеќе од времето, се надевам дека ќе имаме во остатокот од другите денови да зборуваме за сето она што е направено на локално ниво. Меѓутоа, поентата на целото мое зборување во моментот ми беше дека како ќе го изградиме нашиот став кон нашите деца, кои што се во наводници, да речеме, со некаков инвалидитет или со некаков хендикеп, таков ќе биде и ставот на околината. Znači, da ja sad sumiram ovo što Da. sam dobio. Znači, da onako kako se roditelji postaje prema svojoj deci i kako uključuju svoje decu u društvene tokove, tako će deca biti uključena kao, da kažemo, normalni, po znacima navoda, građani ovog društva. Mogu tako da kažem? Да, да. И сметам дека родителите се една од битниот сегмент или една од најбитната алка во Синџирот за добар обстанок или, како да кажам, за изградување на идентитетот на децата со I roditelji su хендикеп. glavna karika za izgradnju identiteta dece sa invaliditetom. Uglavnom su nam problemi jezik, kroz medije, eto, pričali smo o jeziku. Problemi su, znači, zašto su uskraćena prava, to su, znači, stavovi ljudi. Jadan, ti sedi kući, šta ćeš ti tamo? Znači, nemoj ti kao, šta imaš da ideš u školu? I roditelji to kažu. Imam ja prijatelje svoje koji roditelji im nisu dozvoljavali da izađu iz kuće. Socijalne i pravne barijere. Mnogo velikih socijalnih pravnih barijera, to ste vi ovdje isto rekli. Znači, samo da nađem što mi se svidjelo. Nedovoljne mere koje vode ka ravnopravnosti. Znači, postoje mere, ali očigledno da nisu dovoljne mere. I one mere koje postoje, one se ne implementiraju. Zato smo mi tu da ih nateramo da implementiraju ono što se, nadamo se zajednički. I pričali smo o okolinskim barijerama. Moji prijatelji ovdje u sali koji su korisnici kolica, oni najbolje znaju koje su te okolinske barijere. Ja lično ih ne vidim, ali znam kad se krećem sa prijateljima, znam šta se dešava
I molim vas, bez dobacivanja strana medija. Pristupačnost je široka tema, znači osim fizičke pristupačnosti, mnogo velika, široka tema. Osobe sa intelektualnim invaliditetom uglavnom je potpuno pristup informacijama je potpuno uskraćena, znači niko ne brine o tome. Brine, ne mogu da kažem, ne brinu organizacije, brinu roditelji, ali je to nekako Sizifov kamen i bez roditelja ne možemo da nastavimo da se borimo za ovu priču. It's not about people being dependent. It's about why are they being put in a position of being dependent, and what's the impact of being forced into a position where you're dependent. Sometimes we talk about families and the important role they play. In all of the studies we've done, the most significant role that parents have played is to disable their children. It's unbelievable. We hear it in every interview. So it isn't that we need to have people who are caring for people. We need to have people who are actually able to exercise their own rights. They're able to make their own decisions and to make their own choices. Because it isn't even about people with disabilities. It's not about the disability. It's about a society which is ableist, or about a society which discriminates at every level. From the family who's trying to protect the child, through to the laws that don't enable people to vote, to schools that don't know how to teach. That's what we're talking about here. What we talk about is designing an environment in which all people can participate, not just people with disabilities, but where everyone participates. So we've stopped saying, let's build a ramp for somebody with a disability, and we've started to say, let's build an environment where everybody has access to things. That means older people, that means little kids who can't walk upstairs because they're too high. It means people who have any kind of mobility difficulty. So it's not about disability at all. It's about the environment. So when we talk about a universal design, we're talking about designing products and designing services and designing environments that are usable for all of us. If we do what people are now starting to do, which is not thinking any longer about disability as an individual problem, but saying disability is a social problem. In other words, it's a problem of everybody who doesn't have a disability. It's not about a non-functioning leg. It's not about limited cognitive skills. It's not about not being able to see. It's about a society that societies that can't deal with those things. There are two ways we see that this kind of model has been articulated or spoken about. The first one is an environmental model. Here we say the disability is the result of the environment, including the social environment, the legal environment, and the political environment. It's not about the individual, it's about what's going on around the individual. I mean, the obvious one is really somebody who is in a wheelchair doesn't have a disability if there's a ramp. They have a disability because they're in front of stairs. So what does that mean? Well, it means we have to look again at what we're creating that's making the disability. What is it we as a society are doing that creates a disability? So the person then we talk about, as we do now, that these are people with differences. It's not people who have a problem.
It's people who have differences at this point in time. The solution, the experts in this case are people with disabilities. They're not the therapists, they're not the doctors, they're not the social workers, they're not the teachers. The experts are people with disabilities. There's no person with a disability who you can't say to, what do you need, who will tell you what they need. Once you know that, then you can change it. But it's not about trying to say to people, there's something wrong with this person and we'll fix it up. Because there isn't anything wrong with the person, any more than there's something wrong with people with blue eyes, any more than there's something wrong with people who are from different races, any more than there's something wrong with those of us who are women. There's nothing wrong with us. You just made a crappy society that we can't fit into. That's the only thing that's wrong, is that the societies have been built in a way that excludes people. But that's not the individual's problem. That's the problem of how things are created. So, with an environmental model, what do we try to do? We try to eliminate those barriers that we can identify. We eliminate, for example, the way we teach in schools, which doesn't allow lots of people to attend. We eliminate ramps. That's the simplest one that's happening in most places. We eliminate those physical barriers that keep people from being able to participate. We did a training recently in Rwanda, and we had to actually ramp the hotel ourselves. It was quite interesting. So we have to think about, how are we going to eliminate those physical barriers? How are we going to eliminate the fact that people can't vote because they can't get into election booths? How are we going to do that? Because if we have universal suffrage in our countries, that means everybody has to be entitled to vote. The fourth way is, again, a way of thinking about disability as a social problem. Now, this is a bit different. Here we start to say, if we're using a human rights model, we're saying, how are we going to change things in a much broader way? We're not just going to break down the barriers that exist that are physical. We're going to look much more carefully at the barriers which are more subtle and are much more, I suppose these words are difficult, insidious. If we want a child to go to school, it is not about going to the school with that child as a teacher's aide. That is not what going to school is about. It's not about dumping kids in classrooms, which we've done everywhere in the world. So they sit at the back or they sit on the side and you can't learn. It is about changing the way we teach. It won't work simply to make things more accessible for kids. And honestly, it doesn't matter whether it's a kid with a disability or a kid whose grandmother died last night or a kid whose mother is ill or the only black kid in a white classroom. In all of those cases, those children aren't going to learn. But we teach in very routine ways. We teach to the middle of the group, right? We teach to the normal kid, not the bright kid and not the kid who has low intellectual disability and not to the kid who's in an environment that feels threatening to them. We teach to the average kid in the center, and when we do that, we deny everybody an education. And it is our Western way. It's also true in many other countries, but certainly in the West, this is what we do. So how did we try to solve the problem? Well, we said, we're going to put every kid in the classroom. So here are these kids with disabilities in the classroom who aren't going to learn because we haven't changed the way we teach. Even if we had the most perfect teacher in the school, if we don't change the pedagogical theory, the teaching theory, nothing's going to happen. We moved, and you'll see in this slide we have recipients of charity and we have rights holders. Again, I'm trying to